تعالى نمشي السلمه واحده واحده، يلا بينا. مش انت بتقول الارتباط بفلوس يا محمد؟ ايه يا عم الكلام ده يا عم؟ ده الحب، الحب بفلوس. الحب بفلوس. اللي يقول لك غير كده بيكذب عليك. الحب بفلوس، الارتباط بفلوس. مفيش حاجه مش ببص، مفيش حاجه ببلاش. الهوا اللي انت بتتنفسه يعني ده الحاجه الوحيده اللي ناقص كمان يدفعوك عليه. فكل حاجه بفلوس، كل حاجه بفلوس. ما تقوليش ما في، لا، ما فيش حاجه اسمها كل حاجه بفلوس يا اخي. حتى لو اهلها مش بتوع فلوس، البنت هتبقى عايزه لبس، هتبقى عايزه اكل، هتبقى عايزه شرب، هتبقى عايزه مش عارف ايه. عشان كده بقول لك خطوه انك تقف على رجلك دي رقم واحد. بعد كده يا عم اعمل اللي انت عايزه. اعمل اللي انت ايه. هقف على رجلي ازاي برضه؟ افتح لك مشروع، افتح لك اي حاجه، اعمل اي حاجه، اعمل قناه على اليوتيوب، اعمل اي حاجه يا اخي تجيب لك دخل. لكن ما يكونش مرتبك، مع احترامي الكامل ليك بغض النظر عن ان انت بتقبض كام، بس ما يكونش مرتبك ما بيكفيكش اخر الشهر، وتروح تخطب، ولا تروح تتجوز، ولا تروح تعمل مش عارف ايه. انا عارف ان انت بتقول اصل هو حلال، انا عارف يا عم، انا مقولش ان هو حرام والله، بس انا بتكلم معاك في بوينت. انا مش عايزك تزعل. انا مش اصل هقول لك على حاجه. ما انا ممكن دلوقتي اقول لك زي بقيه الفيديوهات التانية، ارتبط بواحده جديده، ارتبط بواحده جديده. انا عادي، انا ممكن اقول لك كده. انا ممكن اقول لك روح ارتبط بواحده جديده، بس هبقى بضحك عليك والله. والله هبقى بضحك عليك. ليه؟ هتبقى بتلف في دوامه. كل شويه ترتبط بواحده، تطلع موجوع منها، تخش تتوجع من اللي هناك، هتبقى الموت بالنسبه لك رحمه. طب ليه يا عم؟ ليه؟ انت النهارده بفلوسك اعمل كل حاجه. انت النهارده انت لو معاك قرشين يا باشا، هتروح سلام عليكم وعليكم السلام، هخطبها اسبوع اتجوزها، خلصت بقى، ولا توجع دماغك، هتبقى قاعده معاك في البيت. انما غير كده بلح. غير كده بقى سيبك بقى من ارتباط بتوع اعدادي وان ناس بترتبط في ثانوي الكلام ده كله بلح. مفيش حاجه اسمها كده. حتى اقول لك على حاجه، اللي بيرتبطوا في اعدادي هيتساب هيتساب ليه؟ ما انت ما تفهمنيش انها هتفضل قاعده معاك لحد بعد الجامعه. مفيش حاجه اسمها كده. فاهم؟ انا عارف ان احنا شهوتنا كشباب بتبقى ايه، انت محتاج بنت عشان كده. انت فاهم انا عايز اقول ايه يعني؟ والبنت برضو بتبقى محتاجه لك، بس برضو يعني زي ما بيقولوا بالعقل. بالعقل معاك فلوس، بص هتلاقي البنات قدامك ايه، مترصصين وقاعدين لك. طب معيش فلوس، خلاص بقى، لما يبقى معاك فلوس ابرو. يعني يا محمد هي الحياه كده؟ هي الحياه كده. هو انت جديد على الدنيا؟ ايوه هي الحياه كده. انت النهارده معاك فلوس، اعمل اللي انت عايزه. معاكش خلاص اقعد في البيت يا باشا لحد ما يبقى معاك وتعال. فاهم؟ ولا تروح يعني تسمع من اخوك بقى. اصل انت هتروح لو انت معكش فلوس، قدامك شقين. الشق الاولاني يا اما هيتقل بيك من اهلها. طب انت معاك إيه يا ابني؟ ما انت جاي تقدم على بناء على ايه؟ لا معاك شقه، ولا معاك فلوس، ولا معاك مصدر دخل، وشغال لي مش عارف ايه. طب انت جاي تعمل ايه؟ فاهم؟ طب ولا الحل التاني اللي هو ايه بقى؟ ده الشق التاني بالنسبه لك. يوافقوا بيك، انا مش عارف بناء على ايه، بس يوافقوا بيك. اولا هيستغلوك. فاهم؟ هات لنا مش عارف ايه، هات لنا مش عارف ايه، هات لنا مش عارف ايه، هتلاقيهم بيمصوا في دمك. ليه؟ ما انت خلاص بقى، انت الراجل مش عامل لي فيها بيه، تعالى بقى. لكن طول ما انت معاك فلوس، تخش كده على البنت، السلام عليكم وعليكم السلام، انا عايز اخطبها، شهر تكون متجوز على طول. فاهم؟ انا عارف ان المفروض مده الخطوبه تطول بحيث تعرف البنت دي كويسه مش كويسه، بس هم برضو بيبانوا. احنا كرجاله بيبقى لنا نظره. فاهم؟ انت برضو بتسال وبتعمل وبتسوي، ده حوار تاني هنتكلم عليه في فيديو تاني. ولكن انا بتكلم معاك في مبدأ. ما انا عارف والله ان انت زعلان وانا عارف، انزل صلي وهتنسى. انا برضو انا مريت بالتجربه دي 100,000 مره.